video masalama kan soi to thin angin daily excise policy ya eruk na om nia soya innam hnoya pu ani awangin excise minister Manish Sisodia chu CBI inan mana abel deal na ko tin na ngai tua ma ni che in ED in case ngai boka man non vele in thuzo fiatan rima na kol lan du thu kot ma an thlena ko tin ni sari chung rima na kol phal na ape kha ani a chu ni sari chu azo nu in tun zir top ni kalta march ni som pasari khan enforcement directorate ten ko ta Sisodia hi hruain ni sari dang rima nan dil bel le a ED ukil hian Rose Avenue district ko ta special judge nena Sisodia hi zo na zo bel an la du thu le thu she tu le mirin hlel dang tenena in ma chon tira do pan la du thu so in ni sari danga riman hun hi pot sei le turin ange nani an man hlima ko ta an hruai masak tumpo khan ED lam hian heng thu tho hian lo tran chan to ania ni sari an kol hnu po thungai vek an sei le hian an thil chuya ma son na an hmu hnem lo zia alan tir ati theya Manish Sisodia ukilin kot ma hian ED le CBI pu na rin tlak lo zia so in CBI in rima na han kol la ya han zo hnu zo na ngai vek ED in nan zot non reng le chumi tura rima nan dil bel zel chu Manish Sisodia nun ti she om na le azalen na chu sak na mai ani thu asoi ve thunga Special Judge MK Nakpalan EDI o le Sisodia ukil te thu angai thak ve ve nu in Sisodia chu ninga chung ED rima na om le turin na ti a Mars ni somni pahnia ko ta hian hruai le aniang hetia ED in kot ma Sisodia rima na kol lan dil bel zel lai hian Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Raghav Chadan Manish Sisodia chu ED headquarters ani sari da ani chunga ED lamin darkar sompanga chau zo na han zo thu le mi pathum nen chau anin ma chon tir thu so in Manish Sisodia zalen na chu saka hun khoral saka ED apu a zona zo tur om zenei tak nei ni se ni sari chung in darkar sompanga chung chau andop lovang ati kan soi to thin angin nikum July thla atang to in CBI le ED te hian Manish Sisodia thil ti dik lo le ai ruk fin fia na mutumin an theina zong zong an seng meka voin thlengin a fin fia na han la nei thei lo ani a ma se thu zo fia an du thu chuan lama hetia rima na an dil bel zel awang le Sisodia po na nun zalen neya a om man du lo awangin ti hian ko tin remand le judicial custody te apezel ani a Sisodia thian pa satien darzen phei chu thlasom chuang lai ED remand le judicial custody in a om to nge ani hetiang ani mek lai hian tun hna ya Union Home Ministry in CBI te hne na Manish Sisodia laka investigation nei phalna dang apele a chu kumriat kalta sangni sompanga a Delhi sarkar malak na pakhat chungchanga ani a sangni sompanga Delhi Assembly election na Aam Aadmi Party in seat somsari oma seat somruk pasari ngot mu a sarkar na han siam nu khan Chief Minister Arvind Kejriwal du dan angin Vigilance Department in Delhi sarkar thunei na huam chunga department om sang te malak na le an na tho chungchanga information lakhom turin feedback unit adina chu feedback unit chuan Delhi sarkar thunei na huam chunga malak na le na tho sanga thilfel hlel le ruk na om thei te vilin Vigilance Department na report an petrin mase sangni somparuka hun laya Delhi Lieutenant Governor Najib Jangan CBI hne na complaint thelutin Delhi sarkar in feedback unit adin dan le ahman dan chungchang chui turin na ti a chumi bo zui chuan CBI hian sangni somparuk December thla preliminary inquiry PE anziak lut ngal ti chuan sangni somparuka thubuai zia lu to chu kumsari don an ngoi bo pui wangwang hnu le engman chui chua lo hnu in tuna CBI lam hian an ron thar tho le don ani a feedback unit din ani laya vigilance changtu Manish Sisodia tan zalen nako lala englok don lo ni in alang CBI in feedback unit chungchanga Delhi sarkar han puna chuan Delhi sarkar hian feedback unit a thok tur an lak donin recruitment rules an siam masalova
Lieutenant Governor hne na tanga approval po lalovin an mi du zong mi som pasari an la a chung mi te chuan sarkar tan ai ma in Aam Aadmi Party tan hna an thokin politics man ru a Aam Aadmi Party hian a hmang ani ti ani a an hna thaw le an hmalak na kim chang ero tar lan na ni lo thung hetianga Aam Aadmi Party in CBI laka thu buai an nei bel le mek lai hian karma sani lai ni March ni som panga khan BJP ni lo party dang sang sang som paria ta tranga MP zahni rual ten Parliament House atangin Enforcement Directorate Headquarters panin kong an zo a heng F2 MP rual te hian BJP sarkar chu F2 te beina na Central Agency te mang sual la an pu a F2 party leader te ti buaina na sataka Central Agency te man an ni laya Modi athian pa Adani Company Adani Group chui tura BJP sarkar angoi le tlat si chu an ria thiam theilo thu an soi kumin January thla khan Hindenburg Research Company in report ti chuakin chuan report a chuan Adani Group chu khovel sum don na diklo taka thil ti a cheng tam tak lalu ta an pu a chumi chungchang chui chiang tura Joint Parliamentary Committee JPC din tur chuan F2 party sang sang te hian BJP sarkar an phu ta Masevo in thleng hian JPC chu din nalani lo March ni som panga a F2 party MP rual Parliament House atanga ED headquarters panah kong zo te hian Adani Group chungchang chui chiang tura JPC din an phut thu ziak an kenga Mase ED headquarters an thlen ma in Delhi Police ten lo dangin an lo hnot kiang heng F2 party MP te hian Modi a sarkar chu Adani a ming chiat na thup adu awanga chanchin thar dang siam na F2 party leader te laka case eng emo siama Central Agency te mang suala an pu a Adani e ruk na le BJP sarkar ne na anin thurwal ruk dan chu ramchung mi pui te le khovel ma a pho chuang nge an tum thu an soi chutianga F2 party sang sang ten Central Agency mang suala Modi sarkar an pu mek lai chuan Jammu and Kashmir atangin chanchin thar maktak pakhat aron chuaka chu Jammu and Kashmir police in mi pakhat an man thu ani chumi pakhat chuan Prime Minister's Office a additional director anga in soin Jammu and Kashmir a hian ven himna khau tak Z+ security adonga police escort tam tak le bulletproof motor nen Pakistan ne na kanin rina mun poimo le ven him na khau taka kalpui ani na mun zong te tlo chuakin chung thalak le video te chu a Twitter account na post zela sarkar sen sawa 5-star hotel athlangin nuam satakin hun na manga Jammu and Kashmir district 10 khata district thunei tulian te ko khomin meeting ane puya tin IAS officer 10 khatte phei chu mundanga sona te vowin ama hi mithil ti thei tak angin alang nikum November thla tangdai to khan hepa hian Jammu and Kashmir hi atlo to thrina akalapiang in Z+ security dongin VIP mikhuala lo mikhual thin nani mase minga soi Kiran Patel ti mingpu hi Delhi Prime Minister's Office an thok lo ti le Prime Minister's Office additional director Jammu and Kashmir azin lo ani ti hriat ani hnuwa Jammu and Kashmir Police ten Kiran Patel hi athlen na 5-star hotel a lu chilin an mana alaka thu buai chi sang sang an ziak lut ngal BJP ni lo party dang leader te mantur le an laka thu buai siam tura Central Agency sang sang te an buai lai le chung chanchin in ramchung chanchin thara lu reng laya Pakistan ne na kanin rina ven him na uluk taka kalpui ani na hmuna mi pakhatin na duwa sipai hmun le sarkar hmun poimo te tloa achung thalak le video te anei theile sarkar official poimo tak te ko khoma meeting anei pui thei hian ramven him na thokonga kan intelligence agency te hlo cham na le sarkar mual pho na atar lang ni na langa F2 party sang sang in he thu hi au puin F2 te ringot bitum lova ramven him na ngai poimo a ngai sak tura Modi sarkar an phut thu an soi Prime Minister's Office additional director anga inchala officer tam tak bumtu Kiran Patel hi Gujarat lammi ni in BJP worker ani anga soi ya oma
Union Home Minister Amit Shah nen an thalak le midang sang thla alak puite po hmuh tur a awm he thil thleng hian BJP le Eptu Party te in beina ha ti zual zel dawn ni in na langa Kiran Patel chung thua court ro rel na le Manish Sisodia laka ED le CBI te case kalmek chanchin te tin ram chunga chanchin thar dang sang te po thlir chhun zom zel kan tumanga tunatan chuan heti chin hi ni le ri se next video en hmu le theuh kan tum don nia chumi hma chu mang tha le ri vek phot ule